amaxesha amadala khala abadala athi yayisuka kwedini umdala khawuyeka abantwana wabuzobanga ndabachazela ukuba kudala ndizama ndihahla ndiphana ndifuna imali wadla usapho wadla abantwana qha andazi kumnyama izinyanya azide zinibonisa indlela enokukhanya kuze ndikwazi uvusa ikhaya jabulise wonke ekhaya ngoba izolo iphelile indlala nathi zifane namanye amakhaya apho kulala kutyiwe inyama kodwa ithema silibeka kumdala. Labapha bayakhala kwenzenjani dala sikhala bapha bayakhala kwenzenjani dala sikhala bapha bayakhala kwenzenjani hlungu yasekhaya namanda senzenjani bafetha kumnandi emhlabeni mhlambe kumnandi ezulwini apha siphile endlaleni endisiphile enyaleni kudala sisiye ecaweni sathana usimile endleleni kudala sizama kwenzeke amaphuphetho afezeki thina siwele elishweni kudala senqule embepheni zilo zethu ziphelela zona ziphelela emoyeni. Ingathi akulungi abaphansi abavumi dlozi lam gandini ngani ndiyanicela kwale mini ngifuna amamitha ceba ndiphile impilo right nenja zam ndithi hello why dlozi lam awumalumishisa ngomso ndizofika awushisi impepho msana.